Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing tray ban shna jingkier hak haput jong jela Meghalaya bat kari Bangladesh kan sasdang ban ya shakmat biang wei bagi try jaka kilak loy ban ya soya ka soskular bat ka sorkar jela ya kanila ya tu uba Preston Tensong sembut menteri rangba ka jela hak kajing ya kendo bat ka Batisi TV hak jan met arfwei tarik kelalengkot arjar arpo usembut menteri rangba ulapan pauru baka daw baka ni kajing tray kala saateng kalong naka daw bagi try kendo kim menjur ban aya ka jaka wala ka sorkar kala dep siyo ya ka bailuksan lani ka compensation kumta ka sorkar kala bathayo deputy commissioner ka West Giante Hills district ba unlum ya ka jing yalang bat kitu ginong shnong kibadon hagi benta bakta ya ka jingte fencing ban pensngo tho ya ki halor ka jingdon kam ya ka jaka bat baka pisa kala don lupa namenta ka ni ka jing tray bat sisian bagi pait ba ki menjur ya kani kan penkut no ya barok ki jing e laban kedau ba kani ki jing tray ka bana syala lengkhat perdiwa dauki bat ka pasateng kalong na Muktapur Hingaria Huroi Huliang hado haraja cera Haba pai pat chaka jing dawa jong ka sengki kenhon Coordination Committee on International Border lani ka CCIB yau zero line bantay ka jingker fencing na selhet lengba ka land swapping uba Preston Tensong ula ong bakani kamday syu kapor na marka sorkar kme ka ladap soya ka soskular bat ka sorkar jong ka ri Bangladesh. We don't agree to part land. Though compensation is provided, but some of them we have problem. So now when you face this kind of problem, I am sure they have to understand. That's what I'm telling you. When you want something, you need to also sacrifice something. It does not mean that 100% you get and then you are not losing anything. But what I'm saying, I used to appeal people, okay, please, yes, once you expect something, meaning please, you are also losing something. Let us have that kind of give and take. Then we will see change. There are situations, they don't say up to zero line, okay, but they tried their best. They have instructed NBCC, the company who constructing the fencing, and in consultation with the state government, that as much as possible, please go towards the zero line. Please go towards zero line so that our people does not affect with the land use that we have. And then again, fresh instruction has been given to DCJY. Ngila kren yau DCJY. Pet kani ka example ke bengilayu i. Dengi kerpat i kitraja kala ni kiseng. Kidon kiseng lu ke baya persyak ke berkumne ke umtai. Telong ngingi ong pet ngatrai hak makadu ngindu nong ni mangi. Tenaka kadau ngila kren ya ngila instruct you deputy commissioner jongka juai ba unsngau ba bat khot meeting ban convince ki namar kapisah la don bat stang bakinya sign nang takin roy kapisah kadang ban yo ban sedang no ya kada fence namar kan ni ka bementah ka bakile nadu nang te na po sila mentah kala poi halengkat stangkat no kan poi pediwa katangan no kan poi haji ke dauki okay then nang tu again na dauki kan dia cete semuk tapun kan dia cete sia kan mi sedu sia Hingaria kan mi cete sia po Hingaria kan poi huroi no huroi kan poi cete sia kuliang kan poi cete sia po dan akan kai ketua ka tugas nong kan mi syarat itu kata kadeka project ka fencing dia kan por katem ke belada Kiki challenge ya kan ni land swapping. Kabala sign apa dia kesukaran dia sukar Bangladesh. Dengan ong pek kan ni kami ke subjek juga state government. Kikwa ban ong bahadu selat. Is it justified? Kum kita kijai seng lu ni. Keren ni kapor jong noa. Kum no pin keren ni kapor noa. Keren ni kapor reality ke. Ngana kada mau iki pi menurut kamu ni kedua. I don't need to. Nomor apa? Karena ke subjek yang pi challenge ke land swapping. Ka agreement kalau assign. Nanti kalau ada paspor bro artli ka parlimen. Tenaga daw ke peluang bahaduk mentakir ang tentut. But I'm telling you, kiban sofa ke digilang kunos.
Te mentah hadir mengimat yang ni kecing kabangan kerpat kelomba nang dalam mila ai instruction di UDC banlum banlang kenang bangin yo pan sedang ye kan ke fengsi namarkan ni kalong ka permanent solution na ka betam ni tang ye ka generation ko benda ka pateng la pateng Hagajo ko por sembut menteri rangba ke jelau laong rupa ke surap na Bolagat Hingaria Huroi terter Syamuktapur kadai ka phang ka ba hakmat baka sarkar ka bu ban pendep na ka benta ka jingsuk ki pai nong snong jonggane ka than Shusho ka sarkar ka thmu ban nang penyare ka jingsnai ka surak interstate na Huroi Shahaila Kandi Nrei na marba ka ne ka ha ban yai lengba ka jaka jong ka tanat forest dang don ki jirwit hang ni hang tai kalong kan ni ka surok ka bayat nang ne na rembai kami akan tukar jingking galakat na balakat, okey. Nang tu kan ya Hingaria, nah Hingaria kan poi Huroi, nah Huroi kan poi hapo, kan poi Muktapur. Katu ngila bu ka priority ke jongi, ba nginyo ban pendep ya betul surong. Tela da dep betul surong mau pi ngam I bakan don problem issue. Nah kamta kitu ki nong sa di bodarang. Kawai siya kadon ko proposal kada ke interstate connectivity beda kaban yat nang tu na Huroi kaban ban mi direct sa tay sa Assam ka mi siya po ke hailakan di kaban mi siya tu siya hailakan di dan ya ka tu beda kaya lang ba jong maneka ka reserve forest je hidon ka hurdle lang tu problem nomor ba kirul ke anjo ka forest long ke ba do ka nomor kan ni kamdei ka state forest department ka ba ultimate plan ka po siya ng ministry. Dan ya kan ni kapag ni hapo jongi, yiki existing road nga kilawan siya ngaru ibapli gitu ginong suggest nong beberapa dengan awalnya kita be patient a bit. Nak kalian jongi lagu pride yang mereka sulok jongi kenapa kan pensuk persaingan. Ya kadang no kebeladon hak map jong kepeludi, kebeladon hak record jong peludi kabomot kelade ka existing road. Jadi ya ka existing road mau ya pi ladang imlek ngimper kelas ke doblin kam kata ai ke forest. Dengin lek kan ju